Totoo tumanuturi lalo na UB40 Singa Man na VTFM 92.2 FM kami ngai kachi na makatoka mai na puni nonda programa ngona sarapa manda na beto ko ni na Vodafone na ndona ngona leka mayongo. Au sabia kana sui se kana ika nange va moli masima ndina manda nandrakingo saro tangana kakana ngorinda rungole vero tisari ibea ke boka sangara ndono pan nikana mena so tapan no mubia kana kena na mongangande ngole ve rotisserie ni kakana e borota ke boka tirwele le tokana kena linga ni vengrabi mane boka sinlebu ne boka kabi kena boka to sobo the rotisserie monanuma Ajax Power Fastness. Kito wakandita ka na maroy vina ka na numuvale, valin zakzaka ena veka vakalivliva. Na NATO Projects Division enkarava vakatambakindoa na numu wiring vakalivliva kina maroroy may nasusua. Ajax Power Fastness. Adex certified kito vakaivola na maroy siya waterproof taki na vakalivliva ni nolom ni vale. Ajax Power Fastness. Building a future you can rely on. Girita na 001 512 ena kini tukutuk matata. Vodafone, catch the vibe. Ngangabi Vodafone. Renyo kena buguri kena VCCB taki sanganin dua sirua ono vakan dua na home entertainment packages. Tidi kerua na smart home security packages. Nguri kena rani nomu. Kawala ngama kaba, recharge takanum telefoni beko yaki, subscribe sebulia endo na Samsung device. Sana okane damu ena VCCB na lebungan nomu bagitabi na kena binaka. Kusa kabagitabi kina, tiko na kaila baki. Na MV Bongi Keiko, ke Kapitani Mark. Boleh ka lewa na itenge bila boleh bila siya mchungu mengene na kina bubal na rona itenge mai na bunya asi mai na itasire Wambola rara mchungu ni biki mnike na siya mchungu na bungu bina nikua na boleh buna bitoka lichwe na washiringa na birango wakira biki mnite na siya mtal toka mengori mai bunotani ni boleh binaka mula binaka royal awanga repoa na mula binaka magena na mekene be Mr. Lazar awanga repoa mai buaki mai sawa bena ni mitiga ni royal awanga repoa mendelei la sekau meneta sir bina boleh mata na boleh berasa macam mai Wamula tatuan vei esta kotoi tumba mbiu boleh binaka tau na boleh bina sema mai apa kuki nangele buki ni boleh binaka mai New Zealand na buwe bina ni michunga mai be irana ngone buli ni ono kandabu rangito chuku mai na malata vei toke ni vili obani ke pedeli dosana ni michunga na buki ni kuwa Libya lesu mai wei bunian boleh binaka arna matakali ngonga mai abatu sekia sawa me nanimingaki na mbuti kia na mbogini kuwa marida rosa udoko na mbole binaka nanimitunga nikina mbole binaka torang matagali isa bina bole bu matagali na siya matal tunga mai nanimingani kina roto ngole so buti kilo toka na mbogin go o lela semi ke ana pamimbinga vei kemronga na barongo tike ningorie na usori o lo mela o jim ke ana na mbogini kuwa Ema unga ndo mbole binaka tau bina bole buna siya mchumai barongo tonga mengori mai tinikalima rai kiwai tadiro ista gok Naomi Oliva eta K Stella do siya matal chunga mai nambong ni kuwa Amelia tuitai ndo bole binaka mai nakasi mai nakini berto na Waining Golf Family kay erto na tuitai mai Nanduru Road Royal awanga repoa mata me gena ni mingakina o ratulino serutukana he kana nduna chiko. Vena ni mitinga ni Royal awanga repoa de leskau.
na itasiri bila wale matagali na wale wanasema chuma ya nambogi ni kwa ngone mai na senda na wale wanasema mimi ngana ni mngaki le ni abusa dawa lebu mai bonua bononi daga ka ke kemni na tiko yani engoe bonotani wila meseru mbole binaka rokota pale ti menani mi somo ke manu ko ayawa andende chali mbola tengili mbole binaka megen menikin leni korongori anuda ba doritunga ngori na wadoritunga na soli and a hole dele mbatiki roben kesa mbole binaka na bale na sema chukma ya mbongi ndindai wakina be ya choka Simoni si Simoni choka mai nuko alofa mai tonga ti ayawa Mbula binaka bina bale bula samu chuma na bogu bina nikua leka wale ngano do program ko na buko ni na buli bitoko ni gone ya Vodafone Fiji ngome mbale tatunga na tukutunga ngandre mena banje tekeni Nox robobo tira kolom tira kelo mbula binaka bina mai na mulo bungale mai tele bina bale mu mata na buni samu chuma na wasini ngone bina ngoy Tomoroto ni lolo na vonga vouni menra usudu hena mbongo bina ni kuwa mbula kaporo hena salika kamarengo na VTFM 92.2 FM kami dhanga ikati dono magi toka mengo hena mbongo bina ni kuwa na buko ni kena dono magi chiko na ya uango ni saraba manda kei Vodafone Fiji hena mbongo bina ni kuwa ubeba mbula chuka ni biri toka ni rasasi ya motal tonga mengo hena washini ngauna ni saraba manda kei Vodafone siya motal mai hena mona liwa hena live en mbongi ndai bambulu chuka ni lewa ar na itenge ndumbulu binaka mena ni maiken na bubali na rona itenge mena buni asi mena tasiri we royal wanga repoa ar to usa mataltonga mengor mena ni mendikina Mr Lazaro wanga repoa buaki asawa we ina ni mitinga ni royal wanga repoa mendele laskau mena tasiri esta koroitumba mbiu mbulu binaka tau bakina bi apakuki anangele buki ndumbulu binaka mai New Zealand mengena ni menganikina we no ni buli ni onok mai kandabu Arangito chuko ngamay na malata ve ito kinidili obani ke pedeli rosa na numitala chingani Libya lesu may way bunia dom bole binaka may batu sa kiasawa menene mga kina umbutiki wakina ve marida rosa udoko dom bole binaka matagali ngena ni mital tungay no yorto ngole sombu chuko luto kana mbongengo lelo semi kiana wa mimbinga ve kemronga na warongo tonga mengori may no sorry lo o mela ke jim ke yana ena mbongi ndai ema unga dom bole binaka mena ni mital tunga ni kina na barongo tiga ni ngore na tinikali mareiki wai tadiro east gok ngore on Naomi o Oliva wa kina be eta ki Stella amelia tuitai ndo bole binaka magina ni mga kina orto na matubal na wai ngolo ki orto na tuitai mai Nanduru Road royal wanga rapo bina ni mital chuko na mbongi bina ni kuwa do sana ni mital chuka ni lalawa o ratu lino seru tukana ya kana ndulo chuka bina ni mital ni royal wanga rapo mendele laskau mai na itasire ya nabukunin nonda saraba manda ke Vodafone be kemni nga be bandi teki chunga be kemni keve na turanga na marama oni semo chukumai nabukuni sota ni ngone buli beira na dins se na Vodafone dins mai na muira nonda bunua ke bakaya or toka ningo en wasi ngo loma se ibi na bunua nga toko kina o senga ni roni le ya sara kina na siga ni mataka na bukuni final na baidora se na kota final na baidora tiko na wasi ni angito birno ngoni bulingori en angito rakabi en bukun sosota ni dins mai namuira nanda bunua rawa nion connecte ni ngori download takrawa nambungingo se na single buni mataka na namu Vodafone Play app ngori mo download taknga nangona nga sa download takina ona reida ni satukina sona preview na bukuni ya si sona ed membaleta tiko nangito ni sosota na birno ngoni buli mai namuira nanda bunua na kemko na sarsara nga na singa nga ni mataka ndo wala nga nandola sarasara toko mea na vida kaloko mai na vida ki na vida endo nga nandola oya en video sera Vodafone na play ngori en ambongi binani ko be bana ni mitsinga ni be kenda una da nga toko mekina sindo ni ngole mole ya toko na no mukori buli makawa se no mukori buli liu
ya tokon gor na Vodafone Play or to na bi mbulongo di toka ni weekend na bugo ni ngito kana pa idiritik mai na moira nanda bunua na sigeni matako ya na bika membaleta na Vodafone Play na mbongi ni kuwa na yanga bagalebu ni tiko na mo telefoni ranyo sarabakina na bugo ni ngito ba idiritiko ba mulo chuka ni bikim ni ni toka ni sia motoko mengori ke baka sanga ni ndoro bunua o si ona pana na luchumba ka bikim ni na toka mengori na moira mo se ebi na na bunua toko kina ona no mo toko ni ira na lubemu se lubemu ni se ira na le ni kornibuli o abuli to manda makina mena sasbara rawa ni osema na Vodafone Play download takana no app ngori rawa ni ngolikina o tinga saraba na no saraba na be soso take de na ba ni mataka ndua walenga nandola we kimni na turanga na maramai Kona tamano to ni lolo na vono yau endele ina siriwa nangu seni kau ndo akera ka bongo Ya sema chungana nanga biba mbula take na mbogi binani kuwa ndiboi Francis mbule binaka magene ni menganiki na itabuki ndalai vanra na bale bina sema chuma ya Amelia binaka eloma mbule binaka magene ni menganiki na ni mitiknga kina na sosengo na tiknga ngor me baba andra road muluto kai memsi kororo mbule binaka bakena bi Robert Simpson mbule binaka magi na ni menganiki na barongo tinga mengor me lambasa kili tale ba sema da mbule binaka na bitalai kera bano da mbule binaka isa sema tok mengor mai mato doda we mbule binaka ubi John Masi wani binaka ni na mbongi binani kwa ina dhebo ni dhangi vila wale bina sema chumwa tina imes ni mbule binaka mai Tadiro Heights ngango tina junior nga unabo mbule binaka Ned Heritage mbule binaka turanga na wale bina sema chumwa na mbongi binani kwa tamai asenada vi musu mbule binaka mega ina mitunga kina leni korongori korbislow garabi tunga na solingo ne buli ratu latina ra non rabo baro chiko ngitu ngone buli na singa ni matakai tems asa na bole na sema chuk mai kimni no ne mitunga kina ngori bili karimba chone sabna da kumala ke marisilino mai na sasa nandongo madoata tems nga be no ne mitunga mai na bogo binani kwa Waivi bangor arna yanra ngonga ilo toka mbuambua ane sione pasena yetuate wena ni mitinga ni waivi bangiri liti andi tukana ndo mbule bina kama ya apia na mbongi bina kaninda ye chone sokobata ndo mbule bina kama ne luba ra arna yanra loki mbule bina ka badi kito tole kabra mata Sydney ngango keto kerkere ninga indua na sere mega ia botai tunga be ke to chona dani aisa ke to eli pena fatai to bedi bota ke toni isabna bole butaki taki mbuna ini ramon manu bole binaka tau sema choka ni gor me SFM hotel funafuti Tuvalu o lika badi ini ke to salalo masarteri ba mimbi sali kaula matoa ura bole binaka na bole bra sema chuma ye Wakina be ndelaim bateki Robin Kesa mari ko kere nga migi botenga na sira tarabagori. Be ireke de na daga chukum mai plantation non rasongo ni lau. Wa ido richu ko ngono sarango bo mimbi be kesaya maramani kambara. Malo Vili be okona bulbinaka mengongai Baxi Street ngori samambula. Mengai nani mengani kira biruto na sosiang gona chunga mai langalebu na kasalaka ekandabu wa mimbinga biruto na ken ngaliso watale le isoa gan tabale miti o nana labenia ke father kosa gonga o bilibe okana samambula ndipo Francis mulubina ka mengina ni mengai kira be Meli Cynthia nyamai kelera mbali imbau rau setiko mai eroi mai sabu So si vini na seren na mula binaka magina ni magkinakin na yati asawa mbalambala bwe. Budgets rongone mula binaka
Wambola tsuka ni ngori na leni korba turanga mai na bitilebu na lawa mai ra. Mai be yireke de na buli oti na korni buli na moni wanga village school ra babara oti ko na soli ni buli oti ne karoso bulu karua ni okosita kana ne mital ngaki na bere to na matai ni kalasi vitu ke na walo e budget rangone nga imbita mai in bita mai pana messenger na no muito kutu ngori arawa ni mbu mai kambure kital tungani ke be irtale na ngone buli oti mai na mo ni wanga village school Tetu silamu boleh binaka ba nini binaka mau. Wan ni binaka mau. Nanu mital tuka ni gori be tux bueti berata ndo boleh binaka mai nambuka luka manitasiri wanare ose abono wow ose abono Lake DG ose abono Bula Cia koroi boleh binaka mai namatanga boleh binaka wakina be itinai tumbuna ului na moto ndo boleh binaka serta bangor bagina na mayakina endelay bu na tabiuni na bubale na garde balo boleh binaka ose abono Solar randindi boleh binaka wakina na Paradise Roots liwandon tu ni sa kenan nangono. Tentu si lomu boleh binaka ini diri kita beta. Kita udah toka na bese di ngango ibali kalambu. Oi bina Rachel indibani ini kay eroni diri ki anda beta wan ni bina cheli be kemdo. Tentu si lomu rongoya mai nandomo muniju. Ayawa talibo dibo wendo tani tentu si lomu. Ya nga na Fiji showcase Liti ati andi tukana boleh binaka mai Samoa lauki magana ni mingani kinagor raw na bebungo ni raw andambi chikongo chona dhani kay na bungo no pena kabramata Sydney raw ndo chikongo na beseni roko ndela ni mati boleh binaka wakin nabi Mary koroi tukana na boleh bunasema chikumai mena ni manikira bir ngone buli ni ratu na bula college Ralube under 16 rakemba tiko may namusao Memorial School kay ireke na ngasini buli kalungata nangito ni matakai meli na dalebo ndo boleh binaka kutu tongo Brisbane sa lolo matal tunga ni bikim do meli wanu ni binaka na job wanu ni binaka chiko na garabita bisa na gore chola me tuwai ndo boleh binaka dole bina ole se mutunga ni may Marshall Island wanu ni binaka chola me Angela Susu Saya cungai ni mai North Otago mai nabi bola New Zealand Joel Israel dola ni kau mai na roi muala lau walbinaka ve ira naturanga marama darbo kinale ni koro na koro muala steri marama saya cungai ni mai American Samoa wanu ni binateni mai American Samoa nambongi ni kuai Wakina be 679 Fiji baby mula brother mereka salamu tu ngai ningo se misi UK mula beraka misi naka tu ngai na katalau lo mabe na geng ni drifters someplace kurilaga bona ni binatal tu ngai ni nambo ni kuah sa upuasa mula binaka magena ni ngai ni kira be Mariza kay Bill Dhalia Nabua Wasu nambikatu untuk boleh binaka wakil be lendua nong gobu boleh binaka tavingu watenga mai nandi matintar ramdeo ramdeo boleh binaka ramdeo bina boleh bina sema tik mai watake ngo tadira ngo lendua nang gobu
salam bula binaka arna yanra ngo ngai lau settlement ra mengai anani mingavi orisi ke aseri ke nau lewa weekend oti mai jaspa. Vasu nambikatu tu bula binaka ngo bila lebu singa toka binani mitunga ni na lomani corona yabu waini buka. Amelia binaka iloma gina ni mingani kina na bana bupale na binaka iloma ke na sunguturanga kabambimbi na birthday boy o tamai ndi sunguturanga vasu nambikatu don bole binaka ngotale bila lebu singa toka kirsere binani mitunga lomani koro mabua mai nandronga en rav bula sia tau mai rini egi Vitorina lendu na ngobong bulu tadingu nandi ram deo matintar nandi sabe nada Mikael bule binaka sa mutunga mai Brisbane na bongini kwa meli na lebu binaba lebu na sa mutunga tadingu banu libina tukani bikim dowe elo dola bina waivi bangori lo toka mbua sarsara atiko yani ane sione etuate basena ibena ni mitunga yani waivi bangori ratu da kuanga ni bule binaka megena ni mga isalia tabiuni bena ni mitunga yani ngo Roma Queensland bulawen semisi bule binaka tabali marik salomo tu yani be ngani mumbale wai hey sombo mbulawen semisi ore tamai asenada vi musu ndombole binaka magi nanu mitungani kinangori na mata timi ni Serua Dragon warau chungana gito ni mataka sabane libinato ni gito ni mataka vasu nambikatu magi nanu mi Kumar Export Valley Road Singatokai mbulawen semisi kila oi kutalanga oi ko sana ore nanu matiko unayado inikiri dona singa ya sabane ni binate ni weekenda binapale buna sema chukuma na mboga binani kwa nda wabuna kina pale bube Vodafone Fiji na boga ni na veto koni rani mai toko nrate kina da programu ni saraba manda na mboga ni barambuka indai sabane ni binate ni weekenda sa dapat tonga na wasin ndangona na kabidi kwa nda nagai sotal chukeni na mataka sena mboga ni moniti mai ngo Hazan Ali mbona binaka mai dombati waratonga ngona bagai kabisa wani binaka tavingu na binapale buna sema chuma na mbogini kwa sana mai dapat taltokin nanda wasini ngona binango ni saraba manda ke Vodafone ni tagni daga mai bil starital chukwe na moniti mai ngo na itoka ninga ni bingara bigo makra seka na magatal tiko menanda ya woni sere ebo na dio na kaloko tonga bisa mo chitala dikina Christian Elizabeth mo demanda basu na mikatu isabina wale buna sema chuma isema tal mai ngona ni ya woni